Dalumatin po ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos sa lahat po ng ating mga kapwa-taong Mau penutup apa no anyi kple nyakata nyanovi agbe siwo program siado MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔ la akela nye le miakpem be hafi miayi edzi ase Mawu ƒe nyawoa. Mina miakata miado gbe ɖa na Mawu ale be miada akpe nɛ abia eƒe kpeɖenu. Mina miakata miado gbe ɖa. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, sama-sama kaming lumalapit sa iyo, Ama. Nagpapasalamat sa buhay at lakas na taglay namin hanggang sa oras na ito, sa patuloy mong pagpapamalas sa amin ng makapangyarihang mga gawa mo na nagtatawid sa amin sa araw-araw upang masumpungan namin ang mga bagay na aming kinakailangan at makaligtas kami sa sari-saring panganib at ikapapahamak ng aming mga kaluluwa. Salamat po sa pagkataong ito na muling mayroon kami upang sama-sama naming pakinggan ang mga salitang nagmumula sa iyo. Sana tanggapin mo ang pagtanaw namin palagi ng walang hanggang utang na loob sa lahat ng biyaya at kabutihan mo sa aming mga buhay. Kalakip po nito muli ang aming pakiusap. Sana po, Ama, ay patawarin mo kami sa mga kasalanang nasusumpungan mo sa aming mga paggawa. Ngayong kami po ay nagpatawad na rin sa mga nagkasala sa amin. Muli mo sana kaming samahan sa oras na ito. Makikinig kami ng iyong mga salita. Pakiusap namin sa iyo, Ama. Suguin mong palagi ang iyong banal na espiritu upang magbukas ng aming mga puso at ng aming mga kaisipan. Maunawa po namin, Ama, ang kalooban mo na ibig mong aming magawa sa buhay na ito. Sana po tulungan mo kami na aming makilala ang daan na iyong inihanda upang aming lakaran sa buhay. Upang anuman ang aming kalagayan sa buhay na ito'y sama-sama po kaming makapaghanda ng isang pamumuhay na magdadala sa amin sa pangako mong buhay na walang hanggan. Bawat isa po sa amin, may kanya-kanya po kaming ibig na ipakiusap sa iyo, Ama. Sana po dinggin mo ang nilalaman ng aming mga puso. Maawa ka po sa mga kaluluwang nagnanasang maging karapat-dapat sa iyo, Ama. Kain mo sa silat sa kapanin mo ang lahat ng iyong mga lingkod sa lahat ng mga dako na nagtutulong-tulong upang maibalita ang iyong pagliligtas. Samahan mo kaming muli sa oras na ito at paghariin mo ang iyong kapayapaan. Salamat sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Live po tayo napapanood ngayon dito po sa UNTV 37 at sa official social media account ng Members Church of God International sa Facebook at Sa UNTV 37. sa YouTube. Kami po ang Members Church of God International o Nyenya MCGI. Members Church of God International. Ang Eye MCGI fienye boko nami. Esienye MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔ. Sabay ang bilang para, isang minuto
Po mga kasama natin sa ating pong live audience ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI Abra Chapter. At naroon po ang ating representative si Brother Xɔse Alas. Brother Xɔse, magandang... Novinutu se Alas le afima leke nyedo fienyi bokonao novi siwo kata le klimi alebe miate akpede mianyo nuti be miade mianovi amagbeto gbo efie na okuya mawu ƒe nutifafa nenɔ anyi klimi nutifafa dona me na ame sia ame si le miaƒe program la kpɔm akpe mawu hena mɔnukpɔkpɔ si su miesi be miakpɔ gome le woƒe program la me MCGI miawo kple mia nɔvi siwo le MCGI la me tso Bange Abra ntoma alebe miate ŋu awɔ miaƒe kpeɖeŋu na nɔvi siwo le afi sia. Nɔvi siwo katã le Abra akpe na Mawu be mieli kpli mi eye miwɔ ɖeka kpli mi be mianye Mawu ƒe dɔwɔnu sue aɖe alebe yeƒe dɔmenyonyo nade mia nɔvi amegbetɔwo gbɔ eye miyi edzi le miakpe ne Mawu lɔ̃. Dzoɖa sia mia adze egɔme nusɔsrɔ̃ bubu aɖe tso mia Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti. Nu si míeyɔna be xɔse nusɔsrɔ̃. Dzoɖa mia adze egɔme Ghana ƒe gaƒoƒo ŋdi ga 11 me. Le afi sia míele nusrɔ̃ ge atso dzɔdzɔenyenye la ŋuti tso ŋlɔ kɔkɔewo me. Ne eva mia Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo gbɔ, nu vevi aɖe li si gɔme wòdze be mia ase eye asrɔ̃. Nu si atso afia na miaƒe luʋɔwo si nye Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye la. Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tawi 5 egblɔ bena ke nɔviwo magblɔ nyanyui la fia mi. Esi miexɔ hã, esi me miele tsitre ɖo hã, si me woxɔ mi ɖe agbe le hã, ne mieli ɖe asi abe ale si megblɔ nyanyui la fia mi ene la, anye ne miexɔ edzi se dzodzro. Ne wòanye be mialé ŋku ɖe enutie, nu si apostol Paulo le gbɔgblɔm le agbalẽ si wòŋlɔ na Korintotɔwo, egblɔ nyanyui si wòfia, si woxɔ hã. Na nɔvi siwo le Korinto, yeta nyanyui enye nane si wòdze be miaxɔ mia Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nyanyui. Eye esia enye nane si wòdze be miaxɔ elabena afɔku le eme. Hena ale si nu sia nanye miaƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Ne wòanye be miete ŋu xɔ mia Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sedede vavã o la, esia akplɔ mi atra mɔe. Ɖe esia te wògblɔ le Galatia ƒe agbalẽ. Apostol Paulo gblɔ bena ke ne miawo lo Mawu la si tso dziƒo hã agblɔ nyanyui bubu aɖe afia mi wu esi míegblɔ na mi teƒe la, nezu bosu. Yeta ele vevie na mi be mia asrɔ̃ nu si nenye mia Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo, si wòdze be mia axɔ. Nu si nenye Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo, siwo dzi mianɔ wɔwɔm le mia agbe. Labe nyanyuia xɔxɔ la, enye be woanɔ agbe ɖe nyanyuia nu. Míaƒe agbenɔnɔ nanɔ nyanyuia ƒe nufiafia ŋu. Abe ale si woŋlɔ ɖe Filipitɔ ƒe agbalẽ la me ene.
de commission abale sojina Kristo ƒe nyanyui la ene bena ne va kpɔ mi ɖa alo nyemele mia gbɔ o ese mia nukɔ la bena mitsɔ gbɔgbɔ ɖeka kple luʋɔ ɖeka ʋli nyanyuia ƒe xɔse la ta hekpe ɖe nyanuiawo ŋuti. Nyanyuia xɔxɔ alo nyanyuia dzi xɔse la enye be nu si srɔ̃ le la ese siwo miesrɔ̃ la mianɔ edzi wɔm. Nu si nyanyuia fia mi eye be míate ŋu awɔe. Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ Mateo 8:20 miafia wo bena woawɔ nu siwo katã meɖo na mi la eye kpɔ ɖa nye la meli kpli mi nu kekewo katã va se ɖe ekeme ƒe esia ta na míawo be míanɔ esia dzi wɔm la edze be míanya nu si nenye mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se siawo nyanyuia ƒe se siwo wòdze be míaxɔ. Eye be míawo ya míagblɔ be míele exɔm la míewɔnɛ. Sumate wòle vevi nyaka Biblia gblɔ nyaka nyanyuia gblɔ. Míele míakpem na esia. Menye be míawɔ ndre kple ame aɖeke tae o, ke boŋ la míada nuwo akpɔ abu tame le eŋuti. Nyanyui bubu laba ame aɖewo va siwo le fu ɖem na mi abe yewoablu miaƒe tame eye le didim be yewoadze ŋe Kristo ƒe nyanyuia. Yeta ame aɖewo li wotrɔna Kristo ƒe nyanyuia elabena ko mihiã nyanyuia be miaze nyui ɖe ese si woazã abe minye be ese la nyo ne ame wɔ eŋuti dɔ le ese la nu pepepe nenema pepepe wòle. Minye be Kristo ƒe nyanyuia nyo wòle abe ese ene ɣeka ɣi wònyo ne ame wɔ eŋuti dɔ nyui le ese la nu. Ame aɖewo wole nyanyuia zãm gake menye le ɖoɖo si dze la nu o. Ɖoɖoa li si míato azã nyanyuia kple Kristo ƒe se eye aleke esia la esia te míele míakpem ɖo mina míasrɔ̃ nu ɖe míele wɔm nyui ma ɖe miezãna esea nyuia ese dzi mikplɔ ɖoa. Se siwo ɖo na mi ko labe dzuli se si le míaƒe dukɔa si ene. Le Filipi le kpɔɖeŋu me akpe 195 ƒe ese li 89 ƒe se hã li. Menyo be le míaƒe ɣi sia me si me akpe 1 yeta nupenye ese si woɖo na mi Kristo ƒe eyi la alebe susua ɖe na su mía si be le amegbetɔ ƒe se ŋgɔ hã wotro asi le ƒe sewo ne ŋuti eye ese si wokplɔ ɖo la eku ɖe
woƒe sedede yeye la nu. ay isang bagay na hindi dapat na ipinatutupad. Kaya yan ay dapat Ne eɖe mele sea me, meron din naman po womazẽ amyenda na ye wole eɖe ge ɖa azɔ. na dapat ay batay Eɖewo va trɔ asi le enu. konstitusyon. Ibig sabihin ng amyenda, meron pong mga pagbabago. Kaya po alamin natin naman kung ang pag-uusap Efia be ng kautusan wowɔ ɖoɖo aɖewo tso ɖewo nu alo wotrɔ asi ɖewo ŋuti. Azɔ mina miaku egɔme. at ito ba talaga yung kautusan Mi le nu ƒom tso Kristo ƒe sewo ŋutia. Sekɔwoe nye esia. ating tuparin. Eye ɖe Kristo ƒe se woɖo na mi le yi sia me be miawɔ edzia. At kung tayo'y nagsasabing Elabena Kristo tɔwoe mienya. Panginoong Jesucristo, Eye migblɔ be milɔ mia Aƒetɔ Yesu Kristoa. sabi nga po dun sa Juan 14:21, ang mayroon ang Eye mixɔ eya ma dzi sea. witos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig Yohanes tawi ene kpekpe blaʋeʋẽ gblɔ be ame si si nye sewo le eye wòlé wome ɖe asi la, ko. ame ma nye ame si le lɔyem, ame si lɔm la, Fofonye alɔe, eye nye hã malɔe, eye maɖe nye ŋutɔ ɖokuinye afia. Na Iye ta mia Aƒetɔ Yesu Kristo lɔlɔa, natin sa kanyang kautusan. Para din niyang sinasabi na pag-ibig Diyos. Kasi sabi dun sa unang Juan lɔlɔ si nye eƒe sewo me léle ɖe asi, nenema ke nye Mawu lɔlɔ hã. na ating tuparin ang kanyang mga Egblɔ bena esia nye Mawu ƒe lɔlɔ la bena míalé eƒe sewo me ɖe asi, eye eƒe sewo mesesẽ o. do tayo. Ele be míaka ɖe edzi. Langin Ese kae nye ese na mi. na magdala ng pamilya, paano tayo dapat maging isang ama, Aleke wòdze be míado gbe ɖae. paano natin, Aleke wòdze be míanɔ agbe abe tɔ kple dada ene. ano ang aral Aleke wòdze be míanyi mía viwoe. ito Nu kawoe nye ese na wo, naman na sinasabi si wòdze be míafia wo. ng Efeso. Kayo ang wikang mga ama, huwag ninyong ipamukha Elabena wogblɔ le Efesotɔwo ƒe agbalẽta 10:8 ene. ninyong turu Mi fofowo la, migado dziku na mia viwo o, ke minyi wo ng Panginoon. le Aƒetɔ la ƒe nuxɔxlɔ̃ kple eƒe lɔlɔ la me. Ating maituro sa ating mga anak. Eye nufiafia kae wòdze be míafia mía viwo, Natin sa ating mga anak yung aral ng Panginoon. be míafia nu mía viwo la Aƒetɔ la ƒe sewo. Míawo dzilawo la, míawo wòdze be míanya esia. Ng Panginoon na siyang Dze be míasrɔ̃ mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ito po ang si míafia mía viwo la. anyaya sa inyo. Kagaya po ng aming laging Esia tia míele mia kpem ɖo makipag-away sa kanino man. abe nu si míegblɔna esia yi Kayo pag-iisipan. Timbangin natin be míaga awɔ dre kple ame aɖeke o, ke boŋ la mula doon sa katuwiran be míade akpɔ elabena nu si srɔ̃ ge míala. ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Míele srɔ̃ ge atso ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo ƒe sewo me. At papaano ba natin dapat na Be tuparin mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se wòdze be míaxɔ, na eye aleke míawɔ ɖe esewo dzi kasi ang kautusan ng ating Panginoong si woɖo na míaƒe ɣeyiɣi la, talagang elabena mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se la Diyos ng grasya le be woawɔ edzi. kayo sa pag Galatia tɔta 2:2. Mitsɔ mia nɔewo ƒe agbawo eye ale miawu Kristo ƒe se la nu keŋ. kailangan pong matupad yung kanyang kautusan. Susu ma tae Aring ganap na wòle be míawɔ ɖe eƒe sewo dzi ɖo, abe nu si atso afia na mia. Ele sabi naman ni Pablo dun sa edzi wɔwɔ me, menye le enya sese me ɖeɖe ko. ang mga taga Romatɔ ta 3:3. ang siyang Elabena menye ame siwo sea se la woe nye ame dzɔdzɔewo le Mawu ŋkume o. lima sa Hafi boŋ woatso afia na ame siwo wɔa se la dzi. kaya po hindi sapat na pakikinggan, hindi sapat Susu ma tae alam na natin mede na mí be míaɖo to ase nya ko míagblɔ be mínye vɔ xoxo o. Nu si le vevie la, check lang po natin ye nye be míawo la míawɔ ɖe edzi eye esia ta míele mia kpem ɖo. Ɖoyi míate ŋu agblɔ be míawo mínya esia vɔ xoxo, ake mina míaku egɔme naman po natin hindi be ɖe mienyaa ne mienye vɔ ɖi ɖe miewɔa edzia ne miewɔa edzi o la nu ka tae. intindihan para ito'y ating
dohi nanewo li wòdze be míase egɔme be míawɔ edzi ale be míakpe ɖe míaƒe luʋɔwo ŋuti ne woatso afia nɛ le Aƒetɔ la ŋkume. Labe se aɖe li si míate ŋu alé ŋku ɖe eŋuti ne míaƒo ŋu tso Aƒetɔ la ƒe se ŋuti. Sia Paulo gblɔ na mí, Hebritɔwo 1:2. Esime Mawu ƒo nu na fofowo le blemaŋɔli to nyagblɔɖilawo dzi si geɖewo le nyaƒomevi geɖewo me la, eƒo nu kple míawo hã le via me, ame si wòɖo nuwo katã ƒe domenyila, ame si hã dzi wòto wɔ xexea me. Yeta to mía Aƒetɔ Yesu Kristo dzia, eƒo nu kple míawo hã le nuwuwuŋkeke siawo me, eye esia gɔme wòdze be míako le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nya nu. Yohanes 2:49. Nye la, nyemeƒo nu le ɖokuinye si o, ke Fofo si dɔm ɖa la, eya ŋutɔ na nu si magblɔ kple nu si maƒo la ƒe sem. Biblia menya bena eƒe se la enye agbe mavɔ, eya ŋuti nu siwo ƒe nu meƒona. Yeta susu matae ne míedzi be agbe mavɔ na asu mía si la, ekema edze be míanya nu si nenye Mawu ƒe se, alebe to Kristo dzi, nu si to Kristo dzi Mawu gblɔ. Nya si mí Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ eƒe sewo la, ma akplɔ mí atra mɔ o, elabe nye se siwo wode be woaŋlɔ ɖi. Korintɔ ƒe agbalẽgbãtɔ 10:29. Ke ne ame aɖe bua eɖokui nyagblɔɖila alo gbɔgbɔmeme la, ne dze si nu siwo meŋlɔ ɖo ɖe mi la bena Aƒetɔ la ƒe sededewoe. Susu matae Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo si mía axɔa, eye awɔ ɖe edzia, woŋlɔ wo ɖi, eye edziwɔwɔ, Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nya mía dziwɔwɔ la, míaƒe xɔxɔe wònye. Ne wòanye be míawɔ ɖe wo dzi, elabe menye ame siwo sea se la wotso afia na wo le Mawu ƒe ŋkume o, ke boŋ ame siwo wɔa esea dzi. Yeta míaƒe nusɔsrɔ̃ la etso ŋlɔŋɔ kɔkɔeawo me, si tso Mawu ƒe gbɔgbɔ me si nye míaƒe ɖeɖe, abe ale si woŋlɔe ɖe Timoteo ƒe agbalẽ gbãtɔa me, 1:5. Ye si tso ɖevi me ke nenya ŋlɔŋɔ kɔkɔeawo la, woate nu ana nunyawo he agbexɔxɔ xɔse si le Kristo Yesu me la me. Susu mate ŋlɔŋɔ kɔkɔeawo, míakpɔ viɖe atso wo me. Wonye viɖenu hena nufiafia na mokaka na míaƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Kpikpivi 6 gblɔ bena ŋɔŋlɔ si tso Mawu ƒe gbɔgbɔ me la, enyo hã na nufiafia, na mokaka, na ɖɔɖɔɖo, na amehehe si le dzɔdzɔenyenye me. Yeta ɖe nedzi be yasrɔ̃ Mawu ƒe sewo. Míawo la, míele kpɔ ge atso ŋɔŋlɔ si tso Mawu ƒe gbɔgbɔ me la me, eye esia míedzi be me agblɔ na mi. Misrɔ̃ wo elabe míate ŋu agblɔ be míenya esia míekpɔe vɔ xoxo, mina míaku egɔme, eye míaɖi tso Mawu ƒe nya la me. Esi woŋlɔ ɖe ŋlɔŋɔ kɔkɔeawo me, nu kawoe woŋlɔ ɖe ŋlɔŋɔ kɔkɔeawo me wòdze be míaxɔ, si wòdze be míawɔ edzi, axɔ edzi ase. Le nu siwo ŋlɔ ɖi ta la, ame aɖewo le gbɔgblɔm be na ele Kristo ƒe nyanua. Egblɔ na Petro be
Esia wosene si geɖe tawi ade kpikpibi enyi Mateo. Eye nye hã mele egblɔm na wo bena woe nye Petro. Eye nenekpe gbadza sia dzi matu nye ha la ɖo. Eye nyasie Kristo gblɔm. Yeta ele nya ɖe gblɔm na Petro. Egblɔ be nenem kpe gbadza sia dzi matu nye ha la ɖo. Igana mia aŋlɔe be o. Be Aƒetɔ la gblɔ esia abe ale si mi xlẽ tawi eve kpikpi blaene-vɔ asieke. Egblɔ be nye la nyemeƒo nu le ɖokuinye si o. Ke Fofo si dɔm ɖa la, eya ŋutɔ na nu si magblɔ kple nu si maƒo la ƒe sem. Yeta esime Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ be le gblɔ woe nye Petro, nenekpe gbadza sia dzi matu nye ha la ɖoa. Ekema mina mia asrɔ̃ nu. Nu kae nye nene ƒe nya sia si Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ esi wògblɔ be nenekpe gbadza sia dzi matu nye ha la ɖo? Nu kae nye ahame si Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ be eya la ya atu ɖe ekpe sia dzi? Ta mina miasrɔ̃ nu. Nu ka tae wòle egblɔm be edze be miase esia gɔme be ese si dzi míawɔ ɖo la Kristo ƒe se ye. Ne Kristo ƒe se wònya, ese si gblɔm wòle la enye se si tso Mawu gbɔ. Menye nenema oa, mía nɔvi amegbetɔwo loko abe Mose ƒe se ene. Esiawo hã Mawu ƒe se wònye. Kristo ƒe se la hã Mawu tɔe ye. Eya ta míele nusɔsrɔ̃ wɔ ge ɖo Kristo ƒe sea ŋuti. Ɖe ese siawo la wonye Mawu tɔ hã. Eye wògblɔ be nye la matu nye ha. Ha kae nye sia? Ɖe wònye eha si Paulo hã yɔa alo gblɔ ƒo ŋu tso ŋua? Ɖe míawo míate ŋu axɔe nu si ŋɔŋlɔ kɔkɔe la gblɔa? Mina míasrɔ̃ elabena enye nane si míaxɔ. Nu si Paulo fia, si me wowɔ Paulo nufialae, nunɔlae, afi ke wowoe nunɔla le. Paulo gblɔ be ta ave kpikpi ade, mina míaku egɔme. Timoteo ƒe agbalẽ gbãtɔ. Ame si tsɔ eɖokui na abe fexexe ɖe amewo katã ta la ene. Nu sia ŋuti woɖom ɖi menye gbeƒãɖela kple apɔstolo. Nyateƒe gblɔm mele, nyemele aʋatso kam o. Kple trɔ̃subɔlawo ƒe nufiala le xɔse kpakple nyateƒe me. Ekpea teƒe aɖe li woɖo Paulo le wòanye apɔstolo. Gblɔ na Korintotɔwo, Paulo, Yesu Kristo ƒe apɔstolo, si woyɔ to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me la kpakple nɔvi Sostenes. Yeta Paulo nye apɔstolo. Yeta wògblɔ be woɖo ye be yenye gbeƒãɖela. Ele esia gblɔm. Timoteo ƒe agbalẽ ta ave kpikpi andre be woɖom be manye apɔstolo. Nu si dzi wòɖo kpe si wòŋlɔ nu ɖo ɖa Korintotɔwo, Paulo, Yesu Kristo ƒe apɔstolo si woyɔ. Afi ke woyɔe be wòava nye Kristo ƒe apɔstolo le kple gbeƒãɖela le. Gblɔ bena woŋlɔ ɖo ɖe Mawu ƒe woyɔe be wòava zu apɔstolo le Mawu ƒe hame. Eta mina míasrɔ̃ nu
nu kae nye Mawu ƒe ha sia va ƒo ŋu tso ha la ŋuti. Mawu ƒe ha le Paulo ƒe nyanua. Afi me woyɔe be wòava zu apɔstolo le. Nu kae nye Mawu ƒe ha sia? Si wògblɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ la me be ne metsi anyi la, ne nànya ale si dze amewo be woanɔ agbe le Mawu ƒe aƒe me, si nye Mawu gbagbe la ƒe hame, nyateƒe sɔti kple gɔmeɖoɖo anyisesi la me. Yeta Mawu ƒe ha aɖe li si wòɖe fia hã be Mawu ƒe ha. Mawu ƒe ha. Le Paulo ƒe nyanu, agbenɔnɔ aɖe le afi ma. Meɖe koe wò ya wò ŋutɔ wò agbenɔnɔ nàtsɔ ayi afi me o, ne nàxɔ Kristo ƒe nyanyuia, nyanyui si wòfia, si me woɖui ɖo wòanye gbeƒãɖela le. Egblɔ be nyanyui si miefia mi, Kristo ƒe apɔstoloe, Kristo ƒe nyanyui si miexɔ. Nene ƒe nyanyui sia si fia wòle la, ele be woaxɔe, eye edze be mianɔ eme, meɖe koe nàxɔe asi koa. Evɔ, nele eme nɔ ge, eye miasrɔ̃ nu, awu nusɔsrɔ̃ nu, ale be woatso afia na mi. Susu mata esia nye nane si mesese be woase gɔme o. Eɖe koe miakplɔe ɖo nya si Biblia gblɔ. Fiafia si apostol Paulo fia, si nye nyanyuia, woɖui gbeƒãɖela le Mawu ƒe hame, si wòɖe fia be enye Mawu ƒe aƒe. Agbenɔnɔ aɖe li si wòdze be woanɔ. Yeta dze be mianya agbenɔnɔ si hã wònye. Labe ame siwo tso bla agbenɔnɔ aɖe li si wonɔna, si menye agbenɔnɔ nyui o. Ne edzi be emidze miasrɔ̃ agbenɔnɔ nyui si le Biblia me, nu sia te miele miakpem ɖo, mia ŋutɔwo mieda esia kpɔ, mia ŋutɔwo miexlẽ. Xlẽ kpikpi siwo ɖege miala afia mi, kpikpiawo kple eƒe tawo, ale be miate ŋu axlẽ. Miele esia ɖem fiam le mia ŋkume le afi ma, eye mieka ɖe edzi be miexɔ esia. Miegale miakpem ake be dzoɖa si gbɔna, Dzinuadrea ƒe nukeke 19 dzoɖae wònye, anye Ghana ƒe gaƒoƒo nu di ga 11 me. Eye miele mɔ kpɔm be kpekpe si miekpe mi la miaxɔe na mi, eye mia ŋutɔwoe le esiawo da ge akpɔ. Miawo la, miele kuxi aɖeke dzim o, ɖeko midzi be miana mianya Mawu ƒe nya siwo le Biblia me. Ye kple mɔ sia mɔ si mianyi kpɔɖeŋu na mi le miaƒe xɔse me. Le miaƒe xɔse me la, womefia nu mi be miade vovototo amewo me o, ke boŋ nu si gblɔm Paulo le. Žele si mɔnukpɔkpɔ le mia si la, mina miawɔ nyui na amewo katã, ke vevietɔ ame siwo le haxɔse ƒea me. Yeta nu ka ke wònye o? Nyui si miate ŋu awɔ be mianye dɔwɔnu sue aɖe, ale be Mawu ƒe dɔmenyonyo nade gbɔ, meka subɔsubɔ si me le alo ƒuƒoƒe si me netso o. Miawo la, to Mawu ƒe kpeɖeŋu me la, miele klalo be miawɔ kpeɖeŋu na mi. Miagagblẽ ake, susu vɔ̃ aɖeke mele mia si ɖe ame aɖeke ŋuti o. Nu si ko dim miele la, enye be miakpe ɖe mia nɔewo ŋuti vevietɔ le ɣeyiɣi si me miele, si me ahedada le gbɔsɔm ɖe edzi, eye nu geɖewo le dzɔdzɔm. Dɔléle siwo va yi game la, be miakpe ɖe mia nɔewo ŋuti be miawɔ nu nyui, eye miase egɔme le mia ɖokuiwo si, nu si Mawu dzi be wòadzɔ ɖe miaƒe agbe me, kple ale si miate anɔ agbe ɖe eƒe dzɔdzɔnyenye la nue. Miele mɔ kpɔm be kpekpe sia mitsɔ kpe mi la, mixɔe na mi,
Yenu ɖeka ɖe va se ɖe ɣeyiɣi sia me ame aɖewo li woyɔ be aʋatsodɔyɔlawo wogblɔ be yewoyɔa dɔ. Dɔléle ka ƒomevie wònye o. Nyemenya nu ka tae esi coronavirus va womedo o. Wowɔ akɔnu vovovowo wole nya ƒomevi vovovowo gblɔm gake míele gɔme ku ge nɔvio. Nyake Biblia gblɔ tso esia ŋuti. Eye nu kawoe nye nu vevi siwo gɔme wòdze be míase ma. Ne wòanye be eva nya sia gbɔ la mina míakpɔ esia ɖa. Ezã do le fɔfɔm le zãtitina ne fɔ enumake eye dɔme le ɖuwom. Ame kae nakpɔ gbã? Ame kae nadi gbã? Xɔsedɔyɔlawo enye mɔnuwo dometɔ ɖeka si wotona ayɔ dɔ wo vevesese to xɔse me, to gbedodoɖa me loo, abe ale si wogblɔ nɛ ene. Enukunuwɔwɔ wozãna esia zi ale si wòdze be woanɔ atsike siwo wowɔ da ɖia. Wodzi mɔ bubu si dzi woato be yewoakpɔ dɔyɔyɔ la. Susu ƒomevi vovovowo tae ame geɖewo la alo ame aɖewo wodia nene ƒe dɔyɔƒe sia. Enusẽ bubu ƒe dɔyɔyɔ. Ame aɖewo le woƒe dɔwɔɖui me alo kuxe le ƒome aɖewo me kple nu bubu aɖewo hã. Gbeƒãɖela siawo hã wozãna ɖoɖo ƒomevi vovovowo. Ame aɖewo kɔ dzonu alo dzoka, dzosasa kple nu ƒomevi vovovowo. Ame aɖewo to na esia. Wowɔ nugɔmekuku aɖe le wɔna sia ŋuti. Ne eva nukunuwɔwɔ abe xɔsedɔyɔyɔ enea, le nugɔmekuku si me wowɔ ame xexlẽme 991 wole nukunu dim hena dɔyɔyɔ. Ame siwo dɔ vɔ̃ aɖewo xɔ la wodie esia. Wogawɔ nugɔmekuku aɖe hã le ƒe 2021 952 woxɔ gbɔgbɔmedɔyɔyɔ dzi se, xɔsemedɔyɔyɔ dzi se. Woxɔ nusẽ ƒe dɔyɔyɔ dzi se to gbedodoɖa me. Xɔsedɔyɔyɔ la esia ame geɖewo gale edzi xɔm se be yewoakpɔ dɔ esia me. Eye le nugɔmekuku aɖe me le atsike nyawo gɔme wokpo dzesi be xɔse dɔyɔyɔ la enye nane si xɔse la enye dzixɔse si li ke le Mawu me. Dr. Herbert esi wònɔ nugɔmekuku aɖe la, nu geɖewo ɖi ɖe go fia. Ne eva amegbetɔ ƒe xɔse si le esi be xɔse si le ame aɖe si le ate ŋu ayɔ dɔ ame. Be eƒe akpe ɖe me la, dɔléla siwo xɔse le wo si la, mɔnukpɔkpɔ li be woanɔ agbe eye woakpɔ dɔyɔyɔ hã. Be amegbetɔwo la nɔƒe aɖe le eme la, exɔ nusẽ aɖe dzi se si doa nusẽ. Si ɖea dzimaɖitsetse le eme. Gake le míaƒe ɣeyiɣi sia me, nyaka Biblia agblɔ tso xɔse dɔyɔlawo ŋuti. Ekpea geɖewo la wonye aʋatso xɔse dɔyɔlawo. Menye nyateƒe wonye be xɔse dɔyɔlawo nye o, aʋatso dɔyɔlawo nye. Woawo la womeyɔa dɔ vavã o.
abala kpɔɖe ma woya ene wota ɖua me evɔ na wo gake ne ganya aʋatso kala le Kristo ƒe akpadze ne yɔ dɔ le ŋutilã kple gbɔgbɔme gome. Ame siwo la Kristo yɔ dɔ la wozu ame nyuiwo gake la ame siwo aʋatso dɔyɔla siwo yɔ dɔwo la woganye ahamulawo womewɔa nuteƒe na Mawu o gake wogblɔ be woyɔ dɔ yewo gake le nyateƒea me xɔse dɔyɔlawo nye aʋatso dɔyɔlawo nye. Míaxlẽ Korintotɔwo ƒe agbalẽ 2:11 elabena neneme siawo nye aʋatso apɔstolo dɔwɔla siwo ble ame siwo trɔ wo ɖokui abe Kristo ƒe apɔstolo ene. Ya esia menye nukunu o, elabena Abosam ŋutɔ trɔ eɖokui wɔa kekeli ƒe dɔ la. Eya ta ne eƒe dɔlawo trɔ wo ɖokui abe dzɔdzɔenyenye ƒe dɔlawo ene la, menye nu gã o. Ame siwo ƒe nuwu anɔ ɖe woƒe dɔwɔwɔwo nu. Ɖekoe wole esia wɔm abe Kristo ƒe apɔstolowo nye ne, gake le nyateƒea Satana ƒe dɔlawo nye. Yete le ʋɔnudrɔ̃gbe la, Kristo ma dze si wo o togbɔ be wowɔa nukunu. Edzi be yeakpɔ dɔyɔyɔa, do gbe ɖa na Mawu le Kristo ƒe ŋkɔme. Bia Mawu ƒe dɔyɔyɔ enyo wu be nàyi ɖe nenem ƒe aʋatso sia gbeƒãɖela siawo gbɔ siwo wɔa wo ɖokui abe Kristo ƒe apɔstolo ene. Ebi nenɔvi amegbetɔwo nya aɖewo eye nuawo dometɔ ɖeka si ŋuti míeƒo ŋu tsoe la eƒo ŋu tso ameɖokui taʋiʋli ŋuti. Ne eva nya sia ŋuti mina mía ase woƒe ɖontiawo kple nya ka Biblia gblɔ tso esia ŋuti ma. Para po sa inyo, masama po ba yung self-defense killing? For me, hindi naman po talaga masama yun kasi po, dinidefense niya lang po yung sarili mo. Pumasok siya sa pamamahay namin. Elabena ɖekui le mía ɖokuiwo ta ʋlim. Egba ge ɖe míaƒe aƒe me be yeada adzo mí. Ye ta ele be maʋli ɖokuinye ta na nye ya menye vɔ̃e wònye ne wòanye be woya nege ɖe adzo me o. Gake ne ate ŋu axe mɔ na asia, ate ŋu awɔe abe le kpɔɖeŋu me. Wo katã wowɔ ɖeka ɖe ŋutiwò, želi si woawua ne ʋli ɖokuiwo ta. Nye menye vɔ̃e wònye o, nu ka tae? Labe gbagbea gba godo be ma aʋli ɖokuinye ta ele makpɔ ɖokuinye ta le nu si mate ŋu awɔ la me. Ye ta le ame ɖokui ta kpɔkpɔ me na nye menye vɔ̃e o. Le Mawu ƒe sea nu medze be míawu ame o. Le sea nu la ame ɖokui ta ʋliʋli la menye vɔ̃e o. Ɖekoe míele mía ɖokuiwo ta ʋlim tso eƒusi me godo maʋli ɖokuinye ta. Enya míaƒe ese siwo li fia eto vɔ klɔ ne nàʋli ɖokuiwo ta. Wole wotsɔ ga de gaxɔ kokoko. O kaya lagi sasakin ka na. So, binta mo lang mo. Yung pagpatay, sa pagpatay, masama talaga yung pagpatay sa ano na Panginoon natin. Pero kung sa realidad natin dito, kapag itatanggol mo lang naman sarili mo, wala namang masama doon.
Pero depende pa rin yung sa sitwasyon kung ano yung nangyari, kung bakit umabot ka sa ganon. Siguro, kung halimbawa sa labanan, kung bilang isang sundalo, pwede naman siguro natin patamaan yung kalaban sa hindi fatal na katawan para siguro mapag-asa sila mabuhay. At kung hindi man natin masadya na kung sila man ay maring mamatay, siguro mapapatawad naman tayo ng Diyos na hindi naman natin siguro yan maging kasalanan. May self-defense naman nadadaan lang sa mga di ba? Yung dinadaanin sa patayan o ano. Meron namang ganon. Para sa akin ganon ang maganda, hindi yung patayan agad. Self-defense patayan agad, ayaw ko ng ganon. Sa self-defense kasi, normal naman yan, binigay ng Diyos ang karapatan sa mga hayop na right nila na may defense mechanism sila para protektahan ang kanilang buhay. Self-defense kasi hindi masama dahil bigay nga ng Diyos ang buhay natin. Although siya may karapatan na bumawi, pero may pagkakataon talaga niyan binibigay ng Diyos masama o mabuti man para magbigay lessons para sa ating hinaharap. Kasi na niya naman na may mga kasalanan na hindi sinasadya, may kasalanan naman na intentional. Masama siya kung may involve yung killing. But in other side naman, bilang ako isang martial artist din, so alam ko naman na may penalty pa rin, may dapat pa rin akong sagutin about dun sa scenario na yun halimbawa mangyari. Yung situation na about sa ganon, pwede mo lang agawin yung kutsilyo or pwede mong balian lang siya, so hindi ma-involve yung killing, ligtas yung buhay nung Yateng ako nusiwa cho awu amaya ladle esi ala wo agbe taplim edemake akpia na awu amala abwa konta la selama amagbeto po selagbo novio wogbe amawu minamnya sro mau po dudula gbagbiagba dudu sili enyeba mau glop magawu ama o asesi glop migawu ama ola modo de mama libena wu ama o elaba mau dede kusie agbe nya eto nyele akpom azombe nya dede kweli eye mau adeke makpada nunya o mawua ama eye magbo agbe mafua ama eye mayu adoi eye umatenu ada amadeke ju asinyo mesiasi abala mawua ama eye magbo agbe mafua ama eye mayu adoi eye umatenu ada amadeke ju asinyo nyasi apatola blon yeta mau dede kusie agbele eye bo wawu amaha azon bia nyebe Bovito silipo doda siwo. Bovito gadoli badakba gadoli lemiasi mafiana nuba nuga wu amau. Azo nebiaba nobnutu eli. Ajo nemi de ajo blasu adede ahondula de majibe aton ola. Maglona mia novio be novi bovito nugbanto sinawa. Srɔnu ale na nyatsu dada nyui na wodzi be yewoa asia datsu afɔ na wo ale be woadze anyi menye be nawu wo o elabe aƒetɔ la si mɔɖeɖe ma le be wòawu ame. Dziɖuɖu esedɔwɔlawo ate ŋu awɔ esia menye kpovitɔwoe o. Yeta ne wota ɖo dzinu nye be yale ame esi wodzi be yasia ate ŋu ada tsu afɔ ne ya gake megawui o. Nya sia megblɔ na nɔviawo gake ne ɖo afɔku me elabe woe woava wu la menye vɔe wonyo. Bena ƒli ɖokuiwo ta o krɔ le Filipitɔwo ƒe senua womegbe esia o.
Jalesi ukwe kwitabli onya. Esia benye udoda asi o alo mazu fodidi na o na kpodenuma. Ela view tablim straw tablim esi amabe ya wu view alo straw na wila na wu amoma o matem abu fon ba anya nu o ye na mau akpebe na dokio te na vlia vonda kama lama o bo moselada awu amada esi wala amada tablimta minamiakle do wo ta andre pipi bla voto eye esi wo popo bla na la ado tamabe ya kpo no via Israel viuda eye esi wo kpo ibena wula nu majo wom de udumato de kanula akhoni eye odo honde akona amesi wotere anyi esi wo wu Egypte tola Mose la enye Farao ƒe vi nyɔnuvi ƒe ŋdɔkutsuvi eye wòye nɔviawo gbɔ si Egyptetɔwo wɔ kluvie ke si wòyi la ekpɔ enɔvia Israeltɔ be Egyptetɔ le numadzɔmadzɔ wɔm ɖe enu eʋli eta ye wòwu Egyptetɔ ma Mawu mɔ be Mose wɔ nu vɔ̃ o elabe esia nɔvia taʋliʋlie wònye nu si wòwɔ. Le akpa sia gome la midemɔ na mi be miagblɔ nutinya aɖe na mi xɔse. Mia nɔviwo dometɔ ɖeka ƒe xɔse nutinya, nɔvi si tso Bolivia eye ame si ge ɖe subɔsubɔ vovovowo me gake metrɔ le eƒe agbenɔnɔ vɔ̃ me hela se esime wòsrɔ̃ nu tso MCGI Church of God International la nu si woe be eƒe agbenɔnɔ trɔ. Nia cha katoliko hama mano aba katoliko to ena ejude sia de mala masubwa amokokwe vovovo le afima abe amara to ƒe mkongo miexɔ xɔse ƒomevi vovovowo dzi se abe Pachamama, Konda Mamani mienɔ menɔ agbe le xɔse mɔ me ade alo made ƒe blane mawo ene o. Pachamama enye dada anyigba dada. Anyigba mia dada wònye. Kulaben miegblɔna esia ene. Wodzi mi ɖe anyigba sia dzi. Yeta esia Amerikatɔwo katã xɔ edzi se wonya esia. Tsã míexɔ esia dzi se de bubu enu. Yeta nu sia nu si míedona nuɖuɖu ɖe sia ɖe la mietsɔa nu siawo de emegbe abe nuɖuɖu vivi. Míedzra esiawo ɖuna. Kata ewɔ esia. Minye be nu sesẽ aɖe li alo mawu aɖe li. Míenya esia ɖeko míenya nu si míawɔ si le eteƒe o. Yeta míele susum be míasubɔ nene ƒe nu siawo. Nene ƒe nu mawo be mawu subɔsubɔe. Gake kuxi aɖe nɔ anyi ketɔ aɖe le afi ma ɖe nu ʋaʋã ta. Wokplɔ mi yi to kɔkɔ aɖe dzi be míabia kpeɖeŋu tso mawu gbɔ. Mígblɔ be míele esia abe vɔsa ene. Míezɔ mɔ yi ɖe eto kɔkɔ aɖe dzi eye míewɔ esia anɔ gave alo gatɔ le nudime le fɔfɔ me. Mímlɔ
Ama le avuvɔ yimɔ me. Kɔndɔmamani. Yeƒe aƒea ye mi yɔna nenema. Aƒe si be mie le, mi xɔe se be aƒe ma. Ale be miaƒo ŋu na aƒea. Ale be mianɔ afi ma la, ale be miabia mɔ. Nu sia nu si miewɔna la, ale be miabia gbe. Alie miewɔnɛ. Ale be miakpɔ vi ɖe tso le du sia du me la. Mieɖua nu, mieɖua ɣe. Ɖe esia ta meva xɔ dɔ aɖe. Ziale si dɔwɔɖui aɖeke menɔ asinye o la, enye kple srɔ̃nyea. Yeƒo ŋu tso esia ŋuti. Egblɔ be dzo. Mege ɖe ƒuƒoƒo vovovowo me. Mesrɔ̃ nu le Biblia ƒe nusrɔ̃ƒewo ƒe etɔ̃ sɔŋ. Menye nyateƒe bliboe mesrɔ̃ le afi ma o. Neva Mawu ƒe anyinɔnɔ gbɔ o. Nyemekplɔ xɔse sia ɖo o. Patsa mama la, metɔ esia anɔ abe ƒe 5 ma ene. Medo gbe ɖa ne Mawu si nye lãme gblẽ. Megblɔ be esi vinyewo mekpɔ tsi haɖe o la, ne Mawu ele agbe la eli vavã. Ɖem eye ayɔdɔm. Mefa vi ale gbegbe le ɣe ma ɣi me esi medo gbe ɖa ne Mawu. Ne ele agbe la, yɔdɔ nye ŋutilã, ale be mate ŋu anɔ agbe. Mete ŋu mlɔ anyi le ɣe ma ɣi me o. Menɔ nu le gaƒoƒo ma me. Esi mele nu la, mesi TV la. Anɔ ga ɖeka alo ga 2 alo ga 3 mɔ le ŋdi. Soriano Biblia aɖo enu. Mexɔe se be mese Mawu ƒe gbe. Be manya nene ƒe nu sia le be woakplɔ ava ahavava la me. Ɖe esia ta meda akpe na Mawu. Gatɔ nu di si meyɔ. Wɔ ɖeka kpli wo. Le nye tsi de ta yi la, srɔ̃nye nyɔnua kplɔm va. Dzetsi de ta ƒe nusɔsrɔ̃ sese gɔme. Le dziŋu ɖeka megbe la, ye hã ede Mawu tsi ta. Le ƒe dzinu 7 ƒe nukeke gbãtɔa me. Akpe na Mawu be míaƒe masɔmasɔwɔwɔwo la woɖoe ɖo. Akpe na Mawu be to Mawu ƒe nya sese me, míaƒe srɔ̃ɖeɖe la va nyo wu tsã. Akpe na Mawu. Eye kutsetse si do tso me nye be srɔ̃nye nyɔnua ede tsi ta. Le nɔvi Paparito, wo katã wode tsi ta ɖeka. Azɔ mele ƒuƒoƒe aɖe nu, ye nu si le wɔwɔm fifi la, alo nu si medi vevie, eyi nye be makpɔ gome le Mawu subɔsubɔ ƒe wɔnawo katã me. Woyɔna be nɔvinɔŋutsu Alberto Pasi. Esia nye nye xɔse ƒe nutinyala. Akpe na Mawu.
Sa atin pong patuloy na layunin namang maipalaganap ang paggawa ng kabutihan sa ating mga kapwa. Muslim si bagai awak nunyi akala miewa duduk jutupu duduk buada. Hello. Te, leki endo. Akpa nak mau. Da wogama sinaza. Gusto lang ko mag-thank you. Kanang nakiingon si mo ba? Da kumaje madda akpa nao. Thank you din sa tanan ha. Akpa sianuta. Ate, mag-thank you lang ko sa imo. Nabi nyono maji madda akpa nao. Akpa. Basta, thank you. Da kumala akpa dam. Ako mag-thank you sa imo kay sa pagbantay kang kat kay Maji madda akpa nao. thank you. Bana po nyano vyauta. Thank you. Thank you gani sa Akpa kumaje ma ada. nga. Tabang. Akpa da nusianuta. Da wokpa da nukatanta. Gusto lang ko mag-thank you. Maji madda akpa. Afika nala. Be ma biamba nukata wa. Anong feeling sa na nakapagpasalamat ka? Naiiyak, ma'am. Saya. So, salamat sa Nuka na salado kyuma. gusto ko talagang Akpa da mon popo simiena. sa kanya. Kaya lang, ito na yung kuwan. Majiba madda akpa ne. Parang ngayon ko lang talaga nasabi sa Nagbako siyan ayi si jela. salamat sa kanya. Ano, magaan sa Fifia koi mata bleni. kasi kahit sa ganun Alas men madda akpi. ako sa kanya. Seselamat nyi onya. Labada mosian lah. Nyeteng da akpa. Azola anya nusi sesenam. Emotional siya kay kanang dili magud kay mihilig Seselamada gadamanya. time nga mag-thank you manggod ko atong feeling nga thank you kay I feel kanang fulfillment bitaw. Laba esiesi magloba akpa nila. Magawan gito siya. Masanana lada kunyama. Siya nana siwanuku. Lang, thank you sa tanan. Kumba madak pada nusia nuta. Wala lang, thank you. Thank you for being a good friend. Akpa ba anya ho nya honyi. Akpa ba anya novinya nyonu da kasila nunya. Gusto na ako nga Laba winya amesi nak mon pokpo. nga mga advices, pahinumdum sa kuha, Jiba ma ada akpa. waton sa Da pada nusio kata nanam. Thank you kay sa kanang pagkabutan ni mga amiga o Pada nuwawa nak fuma. kanang walang-wala bitaw ko. Akpa ba nak pada nutinya si nana kemano asinyo. Sorry pud sa akong mga pagkulang sa imo. Acil nya dad maha. Mi pada mian miau nuti. Random kayo. Mo basta
Hindi ko problema karon pero Jika mada akpa baba, kuke geroli fifia. Kakela, bawi mabana esiyay. Doinya. Abala yisiyo nana kamala miyasiyo. Popo sumiyasi ba Yawoɖa. Nagaan akong feeling na bisan sa call lang naka-thank you ko sa iya. After Jika masila dokuyama. sa iya tapos bisang nakabuhat ko Pesi mayuela matenda akpa ne. tapos iya gyapon ko still Tugbaba mo jagole jishigada ha magbam o aba kholo ana o. never magud ko naka-thank you sa iya personally. Asal dokunya maba ejijo. Laban to emad akpa ne po. Jika siyay nyanyi amadak po. Pamilya natin sa lahat kung ano yung mga biyayang Dak pa na miya apotola. Dapat yun nga kabalo ta mag-thank you. Nanusian miya kholata. Night changes. So wala ta kabalo Jika miya alis miya amadak po. since kaya pa nato mag-thank you ta sa mga tao nga nasa nakapalibot sa ato nga ready nga Yalesi miya tung adak pala. Minamya da akpa. importante kayo nga mag-thank you ta para makaya still nga Mesuji wa miyan. ko ga-give dili lang ko ga-receive Lababye ba miya da akpa na ako ang ilang gi-give sa ako Don't waste your time. Ayaw sayangin Kung majiba makpogbo ba. mag-express sa inyong feelings. Nusula miyanam la aja miyan. Nga dili jud ta dili nato tagna ato ang adlaw kung kanus atap mawala. Sa mga taong niya dyan, huwag kayong mahiyang magpasalamat kasi Nyenya nukay ava budemi echomo. tao natin dyan Kung magpasalamat ng galing sa puso, yun yung napaka-importante, yun yung napakahalaga. Kasi sabihin nila, thank you, it's just a word. Nana dak pa na amadala esematung ada nana kedao. Hindi mo mabibili yan. Da akpa enya nusi cuk jimala matung aplio. Siyempre yun Diyos, bakit po? Nawe ya enya nana sila vevie bena dak pa siyay gudu mawi. Man yan or masaya. Abanu siya nusi va nyepa agbama. Kasi di mo Asasa aluk masasaw. Minaba siya nya dak pa na mau. mag-thank you lang po ng mag-thank you. Laba nya anaw awu esya o. Minamya da akpa ni. Da akpa na mau da agba si una. Jila miya jom. Laba nya agba si no anyila maima. Hindi kaya na ako niya ginabuhat. Pero night time karong hapon grant nga opportunity na masulti na ako great. Navo pa akpa jika ke una mon popo. Lagi day, thank you day. Love you. Akpa malomi. Agilak. Okay, sige. Basta mamaya isunod ko na lang yung gulay at saka yung java rice. Sige tol. Thank you, Jam. Akpa. Mate. Mate, love you. Malo. Akpa. Salamat juga yo. Eji jomba. O agba mala. Anu vala eji jem now. Yo bye. I love you so much. I love you. Malong alag baba. Basahin natin ang Roma sa Nya kapitulo aklang Roma to. Tawi ada. Nya aklang pipi atong. Midudo Priscilla kple Aquila. Siunya hanya dowalau le Kristo Yesu mala namfa. Wawunya amesu cho wawun topa kou do anyi de nyalu vota. Amesu menye de kuile akpedam na o.
ke hame siwo kata le trɔ̃subɔlawo dome yeta si Priscilla kple Aquila. Sɔtɔwo tsɔ woƒe agbe ɖo anyi ɖe Paulo ta. Trɔ̃subɔla hamewo wode akpe. Wogblɔ akpedanya na Priscilla kple Aquila. Menye nye ɖeɖe koe le akpea dam o. Efia be eya hã da akpe na Priscilla kple Aquila, gake gbagbea gba akpe na Mawu. Menye vɔ wònye be woada akpe na amewo o, vevietɔ nɔviawo. Kple hame blibo la katã, nenema ke le ha la godo. Mina míasrɔ̃ ale si míada akpe. Ame aɖe wɔ nyui wɔ da akpe nɛ, ne gblɔ be akpe nɛ la, Aƒetɔ ne dzɔ nuwɔ, ne kpe ɖe nuwɔ. Nenema ke nada akpe na Mawu hã. Ne le esia wɔm la, ele sidzedze nam amewo tso Mawu nu. Míayi nɔvi Francis gbɔ, alebe míakpɔ ame siwo gbɔ míade. Nɔvi siwo le MCGI la me, Members Church of God International le Abra. Nɔvi nutu Francis eleke na wo tso Abra. Efie kuya. Akpe na Mawu hena mɔnukpɔkpɔ sia. Be míegakpɔ gome le MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔ sia me. Kuya. Mi le Banke. Abra ŋutome. Míawo le amemanɔsitɔwo ƒe aƒe me, aƒenɔ sia eye nye tatɔ le afi ma. Mía nɔvi siwo le MCGI la, wosi be hiã aɖe tu le afi ma, yete míeva ɖo. Alebe míate ŋu azɔ kpɔɖeŋu sue aɖe na wo. Hafi míawɔ esia, ma woaƒo nu vi aɖe na mí tso nene ƒe teƒe sia ŋuti. Enye dɔwɔƒe aɖe. Ame siwo xɔ ƒe 19 yi ɖe anyigba. Enye teƒe si wona hehe le ɖeviwo lena. Enye program si wowɔna be dzuadza ƒe ŋgɔgbedede la nate ŋu ayi edzi. Alebe woate ŋu anye dɔwɔnu na woƒe ƒomɔ kple nuto si me wole la. Yeta habɔbɔ sia sɔhɛawo siwo wole dadam le dzulisia dzia, woƒe nɔƒe nye afi sia si wona hehewo. Gake le esia megbe la, togbɔ be eɖewo xɔ ƒe 19 hã. Míenɔ wogbɔ kpɔm. Abe si míegblẽ va yi, nɔvi siwo le MCGI la me. Míate ŋu anye kpeɖeŋutɔ na wo. Nu ke wohiã nugododeƒe ƒe pepa alo agba si woatsɔ ayi nugododeƒe. Aha, nu siwo yawoe ma kpɔ mi le nu si nɔviawo ate ŋu ana wo. Nɔviawo siwo le hame la, wowɔ kpeɖeŋu na wo nɔewo alebe woatsɔ esiawo ave. Nu siwo nebia, woawoe nye esia si nɔvi wotsɔ ve. Fan hã le afi sia kple nuŋlɔkpe, gawu la, bia laptop. Hena dɔwɔna le afi sia, yeta akpe na Mawu. Míele susum be esia anye kpeɖeŋu na wo, na míaƒe gbe sia gbe ƒe hiahiãwo kple míaƒe sɔhɛawo hã. Laptop la
Sukuvi aɖewo wole dodom ele wole ƒe etɔ̃lia. Suku kɔkɔ menɔlawo hã wole afi sia eye wohiã laptop hena nukuku wɔwɔ. Akpe na Mawu. Nye le mɔ kpɔm be esi anye kpeɖeŋu gã hena mi eye miakpe ɖe sɔhɛawo nu be woazɔ mɔ si nyo la. Akpe na Mawu kuya. Nɔvi siwo le afi sia wote ŋu kpɔ gome le eha ƒe dɔwɔnawo me. Ke misrɔ̃e be nyuwɔwɔ mate ŋu ahe ʋu aɖeke avi o. Nɔvi siawo le MCGI afi sia. Ɖeɖi mate mia ŋuti le nunyuwɔwɔ me elabe MCGI wɔ dɔmenyo MCGI kple na mielɔ̃ kuya. Mawu tɔe nye kafukafu la lɔlɔ̃. Azɔ kuya. Akpe geɖe nɔvinutu Francisco Torres. Kple nɔvi siwo katã le afi ma. Akpe be mieyi edzi. Aƒetɔ la nedzɔ mia katã mianu. Mina miayi edzi anye dɔwɔnu sue aɖe ale be miade mia nɔvi amegbetɔwo gbɔ. Ale be mianye Mawu ƒe dɔwɔnu ale be dɔmenyonyo na ade mia gbɔ. Eye na mia katã siwo ne le nutomɔ me, ame siwo kplɔ mi ɖo le miaƒe program wɔnawo me. Eye ne nane li si miate ŋu awɔ ado alɔ ame le mɔnu le mɔ sue aɖe nu la MCGI ƒe agbo le vovo. Enɔ miaƒe susu me. Miaxɔ miaƒe kpeɖeŋu sue sia nu ka ke miawɔ atsɔ kpe ɖe mia ŋuti o. Eye bubuwo kple kafukafu katã Mawu tɔe wonye tegbe. Na mia nɔviawo le Abra kple teƒe bubuawo le xexea me. Miyi edzi anɔ keklẽm eye miyi edzi anɔ dɔmenyo wɔm. Na mia nɔvi amegbetɔwo le dukɔ bubu aɖe me le Middle East nuto me. Nɔvi siwo ne tso MCGI hã woyi afi ma. Members Church of God International be woawɔ kpeɖeŋu na amewo le lãmesẽnyawo gome. Ye ma kpɔm miele. Masaya po sa puso ang makabahagi po sa Dzidzɔ kpɔkpɔ geɖe le edzi me be miete ŋu kpɔ gome le wɔna sia me. Tsã la ɖekoe miekpɔna videoawo le kpekpe ɖe sia ɖe wɔwɔ me. Nanewo meɖe mɔ na mi be míayi ɖe Filipi nuto me ke azɔ la akpe na Mawu be wona mi nukpɔkpɔ be míawɔ wɔna sia le United Arab Emirates ƒe nuto me. Enye seselame nye ŋutɔ le eme elabe tsã ɖeko mekpɔna esia gake azɔ nye ŋutɔ mele kpeɖeŋu wɔm hena ame bubuawo. Na mía alé asi na mía nɔewo le nyuiwɔwɔ me. Ɖekawɔwɔ le xɔse me, mɔkpɔkpɔ kple lɔlɔme. Dzidzɔm ŋutɔ elabena esia eva eme le nɔviawo dome. Enye nu si nyo elabe nye drɔ̃e kuku wònye be nye hã makpe ɖe ame bubuawo nu. To Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ me. Esia seselame sia li be nakpɔ gome le MCGI la me.
Da akpa nak mau da selama siasa lebih tu nak buat betul siwo nyak pedan. Ia lama suyadan mulak miteng pada unti. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Akpadam na apatola. Memya anya sinyamateng ay konji wala. Mada akpaba mateng gada nanas wawa maalia. Esi mieba wala afisianya ada bapoponamba Filipito wa esi pumada miya hamikpo kumala siyama. Ya menyentuh laba alai miela abapu mau ana ya jirame onya mada akpa kada laba mianya matada apa tolan nananto kakala afisia sedopien ba mauli pagdating po sa mga doktor na ada kita wala en yeselnya dokuma mi asi aleo pada miau amadroun vieto na vinyela ayo dokta goha nesu jagbagba untuk una masalah dokunya masih jagbanto si betul siama apa tolah ona mi jije makpokpo hafa gada kemakwe akpa million song nak mau ejijam labe mabanya ami esimiwo miponya adu bona asomat aku nyeda akpa nak mau da segbanto si nyetu siapu mabima wana siawuna yi eji alia akpa gada nak mau akpa gede nak mau aku asibana naba wakpo wo adu gbo kaka akpa na mau menye amodu motor kasi okpo bonye la wana siama eji job ala gbagba laba maho ya jira esi ana nya adu nyawo la fuden via tefa jiji en maka ale wa cucu adu nchina Nyano visio wonku ala gbagba akpa kada nak mau. Dan objek agbagba tete siwo. Menya Hena amesu menya novia udedako. Wa mesu chu MCGI aham. Bonada kemala alia la halaku do nagbe MCGI faham afisiaku ita akpa million song nak mau.
tayong manghimago. Mejebe de dinate mianu tila nunya mo. Digana de dinate mianu nukatai. Na azagbela dela miaga nula erei. Yanuti esi asinu kpokpole miasia miramia awo nunyi. Lebenya neneme ola oa. Ne machi jimadi la nyuwowo nti ola. Miapo agbe lakle. Le tron subola odoma. Kron amesio mawode nyalaji ola. Wa kwese. Na nyadaka maglo. Nuka kade ava. Wakaf nyafufu tilejipo. De Dɔmenyowɔwɔ si nyapapupopoa la wɔwɔm lata. Ang amin pong muling paanyaya sa inyo sa darating po na July 7. Miapakpakpak namia na mauloy. Jinusia panu kakawi andra joda. Di gawi de kema mia aja mia panu sosrocho Kristo pesau nutila goma. Eye na maulola mia akpa mia nyong la mia like a subscribe na mia pa MCGI pa channel la. Eye mia akpa video kedaw. Chu asia etamina mia kpo asia eye mia ate asida aga vima la afimaji eye nana maka MCGI kwa digital clinic na jibi apon kle doktaw la magbeglan nuada la nuola doktaw la mia sisi aponu klimi anami no klomanya eye hakpada sianutia akamida apan afatola Hena mon pokpo bubu si unamilan ke kasiaji. Na nyano biao ka kple amesiu plomido. Akpenami be mi eji liklimi. Eye mi plom miapa program lado. Le MCGI 37 fe do pwe premier pe ya vala woji. Hele mokpokpo mebe mia anya pedanu to na mia nyawo. Be mia awoda ka ano. Jajunye kple nufiafia la plomdo wom aloji wom alabe waje maunu yana visul ka akpa da shar na nanali yatem awa akpa da nyangma miapa takpo la afima maka xɔse sila asio ajusimana cho alo junyado wowo simana law nyakata nyela klalo be mianya donu maupo donu suyada be mi ado mi agbo hekpede sianutia akala mieda apana apatola bubuwo bla nuti kokyo kata mauto onya tegbe mi agbe hajiji ada di nami sibloba magabu mokpokpo laba mi mau la miesi
eya ame si míate ŋu ado gbe ɖa na abia kpeɖeŋu atso egbɔ ne wòanye be míaɖo dzi ɖe enu axɔ eƒe ŋusẽ dzi se. Mía nɔviawo woawoe le ha sia dzige na mi. Akpe be miekplɔ program sia ɖo fie nye bɔkɔ na mi. Mawu tɔe nye kafukafu la. Sa puso'y
Maraming salamat po sa Diyos sa atin pong pansamantalang pagtatapos ng ating program. Gadana mau. Simia to mia pa MCGI pa wonala bola nila mia kata mia pem hena badododa aco ada apa nak mau. Ina mia kata mia aduk bada. Apa to mia mau. Mia fufu mau nusuka tanto. Lamnya pato Yesus Kristo pengkomala fufu mia la akpedam hena wololo pa dɔmenyonyo siwo me mieto fufu minye be minyi fe tso asio me nusia nu sisu miasi le agbe sia me miaƒe agbe kple ŋusẽ akple mɔnukpɔkpɔ si miate ŋu azã fufu ɖeɖi ne gate ŋutiwo ɖe mia ŋu ye sia yi xɔ na tsɔ miaƒe vodadawo ake mi fufu miedo gbe ɖa ɖe wo nublanuikpɔkpɔ ƒe agbɔsɔsɔ la ta kpe ɖe mia ŋuti le miaƒe gbe sia gbe ƒe dɔwɔwɔwo me. Miedo gbe ɖa kpɔ nublanui na mi kple mia nɔvi amegbetɔ siwo le fukpekpewo me tom, ame siwo teƒe aɖeke mele wo si woayi o la, ame siwo le woƒe dziwo me wole nuxaxawo me tom le agbe me. Fofo kpe ɖe mia ŋu, ame siwo mɔkpɔkpɔ le bobom ɖe wo la, mia katã miase egɔme be mia fofo nublanuikpɔla le mia si eye ame si magblẽ mi ɖi o, ame siwo le dɔ lém ɖo ŋkuwo dzi. Na wo akɔfafa kple dɔyɔyɔ. Fofo, ame siwo esia yi wole kpeɖeŋu wɔm na wo nɔvi amegbetɔwo la, nàyra wo. Mia nɔvi siwo ƒe dzi le klalo be yewoawɔ kpeɖeŋu, aɖo eteƒe na wo woƒe dɔmenyowɔwɔ la le agbe sia me kple esi le baba ge. Ne wo lɔlɔ̃nu nadzɔ ɖe mia dometɔ ɖe sia ɖe dzi, míede akpe geɖe na fofo ɖe wo ametakpɔkpɔ la ta le mía ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. Walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos sa bang nasa Lolo mavo si cu mia fufu lago la jifu. Abanu veve kple dɔyɔyɔ si cu mia aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ. Akple gbɔgbɔ kula ƒe ametakpɔkpɔ esia yi wòaɖu dzi ɖe míaƒe dzidziwo dzi tegbe. Amen. Wow.
Lord, you
Hipuin mo, Panginoon, ang puso kong nagdaramdam. Ikaw, Ama, ang may alam kung ako may nasasaktan sa gitna ng mga luha at hirap ng kalooban. Pag-asa ko at tiwala ay Diyos na mapagmahal. Ala-ala sa tuwing na ang alam mo'y di ko alam. Ang isip mo ay mas higit kaysa aking kaisipan. Ang nakikita mo'y di ko nababanaagan. At ikaw ang may hawak ng buhay at kalakasan. Sinisigaw ng puso ko, purihin ka, aming Ama. Sa iyo ko nang hahawak, sa hirap man o ginhawa. Tulungan mo lamang ako, lahat aking mababata. Mananatiling lingkod mo hanggang sa walang hanggan. Hiling ko lang, Panginoon, huwag mo akong iingatan. Dahil di ko makakaya kung ako ay mag-isa lamang. Ang awa mo, aking Ama, ang higit kong kailangan upang ako ay mahango sa labis na kalungkutan. Sinisigaw ng puso ko, purihin ka, aming Ama. Sa iyo ko nang hahawak, sa hirap man o ginhawa. Tulungan mo lamang ako, lahat aking mababata. Mananatiling lingkod mo hanggang sa walang hanggan. Sinisigaw ng puso ko, purihin
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous time ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Sama-sama po tayong manalangin. Maraming Our dakila. Father, great and almighty, in the name of your only begotten Son, we come to you once again, Father, possessing in our hearts the feelings of gratitude unto you for all your loving kindness that we experience daily in our lives. Thank you for your abundant mercy upon us, Father, for we find blessing coming from you that we can use in our daily needs, and you are delivering us from all hardships and challenges we are facing in this life. There remains hope in our hearts despite the many afflictions and dangers in this life. Father, please accept once again the results of our recognition of our eternal gratitude unto you, together with our prayer for forgiveness of the sins that we have committed, now that we are forgiving those who sinned against us. At this point, we, your creation, with full trust, are the one who can help us. In whatever we are going through in this life, we open our hearts to you, Father. Please feel the supplication of our hearts concerning us and our loved ones. May you always have mercy upon us and give light to our hearts and our minds, even with the decisions that we will remove in this life. Pray for the entire mankind. Have mercy on the many souls who are led astray and are losing hope, for they do not know you. Father, give each one of them the opportunity to be reached by your words, for them to realize how good it is and how peaceful to live this life, God and Father who loves each one of us. Please touch our human bodies. Have mercy on the sick
persons. Let them have comfort, Father, and help us with our problems. Solve them for us, and always move the hearts of those men who believe in you to continue feeling mercy and open their hearts to our fellow men. Please guide the rulers of the nations. Guide them as they care for their constituents. Help each soul who have learned to do good to their fellow men. Always keep them safe and their loved ones as well. At this point, we entirely trust you. You know us all. You know the contents of our hearts. We thank you, Father, in leading in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Always to the Father, to the Son, His honor and power, and all His Spirit dwell, glory forever and ever. Tanggapin po natin ang Let us basbas now receive the blessings and the love Ama na nasa pangalangit. of our Father God in the heavens, Ligtas the saving grace and the healing Panginoong Jesucristo. of our Lord Jesus Christ, Patuloy na pakikilakip ng banal and the na Espiritu continuous union of the Holy siya Spirit mamalagi sa ating mga puso, always lalo reign na in sa our ating hearts, mga anak, especially magpakailan-kailanman. to our children forever and ever. Amen.